Reka twongere tubasuhuze tubifuriza umugoroba mwiza. Ni amakuru n'ubundi agiye gukomeza kwibanda mu burasirazuba bwa Congo, aho Alliance Fleuve Congo M23 twirwaneho bakomeje guhangana n'ihuriro ry'ingabo rifasha ubutegetsi bwa Tshisekedi muri iyi ntambara yatangiye mu mpera z'ukwezi kwa 11 2021 ikaba igejeje muri uku kwezi kwa 9 2025. Amakuru mashya tukuzaniye ni ayahe rero? Ubu ngubu hari amakuru ari kugenda yerekanwa ndetse agaragaza uburyo Joseph Kabila wahoze ategeka Repubulika ya Demokarasi ya Congo ashobora kuza gusubira ku butegetsi, cyangwa se hari gahunda iri gutegurwa y'uburyo Joseph Kabila ngo agomba gusubira ku butegetsi uko byagenda kose akabusimburaho Tshisekedi. Iyi gahunda iri gukorwa nande? Kabila ayishigikiwemo nande? Kugeza ubu ngubu uyu mushinga wo gusubiza Kabila ku butegetsi waba ugeze he? Aya makuru ndaje nyakwereke mu kandi kanya, kandi mu kanya gato gashize Alliance Fleuve Congo M23 bari bakoresheje inama n'itangazamakuru. Colonel Nangaa atangaje ibintu bikomeye cyane ku butegetsi bwa Kinshasa n'icyo Alliance Fleuve Congo igomba gukora n'izindi gahunda zigiye zitandukanye zifite aho zihuriye n'iyi ntambara, uko Alliance Fleuve Congo igomba gukomeza kugenda ibyitwaramo. Aya makuru nayo ndaje nyaguhe. Ni mu gihe igisirikare cya Congo nacyo cyongeye kwihaniza cyane M23, ndetse kuri uyu munsi tariki ya mbere kikaba cyazanye ibindi birego kiri gushinja abarwanyi ba M23. Igisirikare cya Congo FARDC kuri inshuro kiri gushinja abarwanyi ba M23 gukora iki mu tuhe duce. Cyo kiratangaza ko niba M23 idahagaritse ibyo bikorwa kiraza kubigenza gute. Aya makuru nayo ndaje nyakugezeho. Ndetse kugeza ubu ngubu amakuru arerekana ko Kinshasa batangiye gushya ubwoba no kugira igihunga no kwibaza cyane ku bice M23 igenzura, niba bazabisubirana bakabigenzura cyangwa se ahubwo niba Alliance Fleuve Congo iteganya kuhaguma byanaba ngombwa ikazahashira ubuyobozi bwayo butandukanye n'ubwa Kinshasa. Kinshasa iragaragaza ko biyiteye impungenge cyane kuri iyi nshuro. Ni iki Kinshasa yakoze kigaragaza ko itejwe impungenge no kuba M23 ikomeza kugenzura biriya bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, ndetse ikomeza kugenda inubaka ubuyobozi bwayo n'andi makuru agiye atandukanye ndibuze kukugezaho muri iki kiganiro, andi agiye atandukanye avugwa ku mirongo y'urugamba. Ariko mbere yuko tujya ku byo Colonel Nangaa yerekanye icyo Alliance Fleuve Congo igomba gukora mu gihe kiri imbere, aho ihagaze kugeza ubu muri iyi ntambara ibahanganishijemo n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'andi makuru agiye atandukanye kuri gahunda ya Tabombeki yo guhamagara guverinoma ya Congo ndetse na Alliance Fleuve Congo kugira bajye kuganira muri Afurika y'Epfo. Ibi byose M23 yabihaye umurongo. Uraza kumenya rero aho biva naho byerekeza n'ukurikira kino kiganiro ukagisoza. Mbere yuko tujya kuri iyi nkuru, reka tubanze tugaruke kuri wa mugambi wo gusubiza Joseph Kabila ku butegetsi. Joseph Kabila rero ashobora gusubizwa ku butegetsi gute? Amakuru ari kwerekana ko uyu mushinga n'ubundi ukomeje kandi ugeze kure. Ubu ngubu amakuru akavuga ko hari umushinga ugezweho wo gusubiza Joseph Kabila ku butegetsi. Uyu mushinga ukaba wiswe cyangwa se barawuhaye akazina ka Kabila 2028 cyangwa se Kabila muri 2028. Mbibutsa ko manda ya Perezida Tshisekedi ubwayo ya kabiri ni nako itegeko nshinga rya Congo ribigena, rivuga ko Perezida atagomba kurenza manda ebyiri z'imyaka 5. Tshisekedi rero yarangije manda ye ya mbere, ubu ari muri manda ye ya kabiri agiye kumaraho imyaka 2, ariko ubu ngubu akaba azaragize ino manda yo mu mwaka w'2028. Amakuru aravuga yuko rero uko byagenda kose biteganyijwe ko Joseph Kabila ari we uzamusimbura, byaca mu nzira y'intambara, byaca mu nzira ya politike, byaca mu ntambara ya diplomasi n'izindi nzira izo arizo zose zishoboka. Nuko Kabila bivugwa ko ari uzongera gusubira ku butegetsi. Atarabikora gute rero? Amakuru ari kwerekana ko hari umushinga wiswe nk'ubu ngubu, reka wenda misubire mu umushinga wiswe Kabila 2028 cyangwa Kabila 2028. Urumva uko uwo mushinga wiswe. Uwo mushinga rero ukaba ugamije gushigikira Joseph Kabila cyangwa se kandidatire ya Joseph Kabila kugira azasubire ku butegetsi mu mwaka wa 2028. Ugizwe n'abande rero? Amakuru ari kwerekana ko uyu mushinga ugizwe n'abo bita les forces patriotiques. Forces patriotiques rero mu Kinyarwanda twavuga ko ni nk'imbaraga z'abantu bakunda igihugu. Imbaraga z'abantu bakunda igihugu cyabo. Icyo wakoze ntago bari kwerekana hano ngo aba bantu ni bande, baravuga gusa ngo les forces patriotiques.
imbaraga z'abantu bakunda igihugu icyabo. Gusa nuza kuza kwitegereza neza uraza gusanga uyu mushinga ushobora kuba unarimo Alliance Fleuve Congo M23 inavugwaho kuba Joseph Kabila yarayiyunzeho, ariko bakaba badashaka kubiganiraho cyangwa se kubishira ku karubanda. Yaba Joseph Kabila yaba na Alliance Fleuve Congo nta numwe urabishira hanze yuko Joseph Kabila yahindutse umumambure wa Alliance Fleuve Congo, ariko amaso ubwayo n'ibikorwa hagati ya Alliance Fleuve Congo na Kabila bigaragaza ko uyu mugabo bakorana. Ubu rero amakuru akavuga ko abazaba abagize uyu mushinga wo gusubiza Kabila ku butegetsi harimo abiswe les forces patriotiques cyangwa se imbaraga z'abakunda igihugu, hari abitwa abanationaliste n'abantu ngo baba bakunda igihugu cyabo ku rwego rwo hejuru, n'abandi bitwa les resistante cyangwa se abaresista. Amakuru ari kwerekana hano ko ari imwe mu mitwe yitwaje intwari ishobora kuba ishigikiye Kabila muri uyu mushinga we wo gusubira ku butegetsi uri kuvugwa cyane, akaba ari Alliance Fleuve Congo. Biteganyijwe ko rero hari platforme cyangwa se ikimeze nk'indi icyo bita platforme igiye gushingwa cyangwa se n'undi mutwe, waba w'ishaka rya politike, waba uri umutwe wundi ufite ishyaka rya politike cyangwa se witwaje n'intwaro. Amakuru ari kuvuga ko amakuru ari kwerekana ko tariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere 2026, ubu turi mu kwa 9, bivuze ko hasigaye amezi 3, iyi platforme ishigikiye ko Kabila agomba gusubira kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo 2028 izatangazwa ku mugaragaro tariki 15 z'ukwezi kwa mbere. Biteganyijwe ko aribwo iyi platform ishigikiye Joseph Kabila gusubira ku butegetsi aribwo izamurikwa ikagaragara ikanagira icyo itangaza ku mugaragaro, ariko ngo intego zayo zizaba ari zo gushigikira ko Kabila asubira ku butegetsi muri 2028 niko bihagaze. Amakuru rero ari kwerekana iki? Amakuru kugeza ubu aravuga ko uyu mushinga Joseph Kabila arimo ugamije kumusubiza ku butegetsi, usibye kuba hari abanyekongo bamwe bamushigikiye muri uwo mushinga aribo bibumbiye muri cya kinini navuze bita force patriotique, abanationaliste ndetse n'abaresista. Amakuru aravuga ko hari n'ibindi bihugu bikomeye bishigikiye uyu mushinga wo kuba Joseph Kabila yasubira ku butegetsi, harimo ibihugu bya kure mu burengerazuba bw'isi ndetse n'ibihugu byo mu karere bishigikiye ko uyu mushinga wo gusubiza Joseph Kabila ku butegetsi wazaba successful cyangwa se bikazagenda gutyo. Mu bihugu rero bivugwa cyane bikomakomeye cyane byaba binashigikiye no mushinga haravugwamo na Leta z'Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bikomeye byo ku mugabane w'Uburayi, nubwo kugeza ubu Amerika ifitanye gahunda na Tshisekedi y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Amerika ikaba iri kumuhuza n'u Rwanda mu biganiro bya Washington DC, ndetse Tshisekedi akaba ari kuganira na Alliance Fleuve Congo i Doha muri Katari. Amerika hano nayo ifitemo ukuboko. Gusa amakuru arerekana ko Leta z'Ubumwe za Amerika zigifite Joseph Kabila mu mishinga yazo, ni nayo mpamvu amakuru yerekana ko zishobora kuba zishigikiye uyu mushinga wo kugaruka kwa Kabila ku butegetsi 2028. Ese bizakunda? Kabila kugeza ubu ngubu uri gushinjwa ibyaha byo kugambanira igihugu, gushaka guhirika ubutegetsi, gushaka kugirira nabi institution, ibyaha byo gufata ku ngufu, ibyaha byo gukorana n'imitwe yitwaje intwaro, akaba aheruka gusabirwa igihano cyo kwicwa ndetse no gucibwa amande ya miliyari 21 na miliyoni 700 z'amadolari. Murumva ko n'ubutegetsi bwa Tshisekedi buri kumusiga icyasha kugira atakarizwa icyizere n'abandi banyekongo, ndetse no kumukupira amayira kugira atazasubira kongera kugira inshingano agira zikomeye zifite aho zihuriye no kuyobora Kongo. Ariko noneho ku rundi ruhande Kabila nawe muri uyu mushinga we wiswe ngo Kabila 2028 ndetse n'imitwe y'abanyekongo imushigikiye n'ibihugu byo hanze nagiye nkomozaho, bo bari gupanga uburyo yazasubira ku butegetsi. Reka tubitegereze, umucamanza w'ukuri ni igihe. Reka noneho duhite tunyarukira mu mujyi wa Goma ahabereye inama. Iyi nama yabereye mu mujyi wa Goma yari kuriwe na Colonel Nanga, ni umuhuzabikorwa mukuru wa Alliance Fleuve Congo. Iri huriro rikaba ririmo M23, rikaba ririmo Twirwaneho n'abandi banyapolitike n'abandi ba acteurs b'abanyapolitike bagiye batandukanye, bitandukanyije n'ubutegetsi bwa Kinshasa bakaza kwihuza na Alliance Fleuve Congo M23. Colonel Nanga rero ibintu yavuze by'ingenzi ubwo twari turi muri studio. Icyambere yavuze ngo twebwe nka Alliance Fleuve Congo, nubwo Tshisekedi ari kurwanya ibiganiro byatumijweho na Thabo Mbeki wahoze akuriye igihugu cya Afurika y'Epfo, ayo makuru nari nayakugejejeho, ati nubwo Tshisekedi yakomeje kubirwanya akerekana ko ngo nta biganiro bifite aho bihuriye
n'ikibazo cya Kongo bishobora kujya mbere cyangwa se ngo bitumizwe bidaturutse mu bushake bwe, kandi Thabo Mbeki akaba yaratumije ibi biganiro, agatumira guverinoma, abanyapolitike bandi harimo na Alliance Fleuve Congo. Ati turabona ko Tshisekedi we yatangiye kubitera ishoti atabishaka, ariko twebwe nka Alliance Fleuve Congo twiteguye kohereza delegation igomba kujya i Pretoria mu gihugu cya Afurika y'Epfo kugira ngo iyi delegation ya Alliance Fleuve Congo ma 23 twirwaneho yitabire ubutumire bwa Thabo Mbeki wahoze ayobora igihugu cya Afurika y'Epfo. Ati nubwo Kinshasa Tshisekedi ari kubirwanya cyangwa se ari kubitesha agaciro, ati twebwe muri Alliance Fleuve Congo ubutumire bwa Thabo Mbeki ntabwo twabutesha agaciro rwose, delegation tugiye kuyohereza. Hano rero Colonel Inanga yavuze ati aterega ibiganiro yaba ibyo ku rwego rw'igihugu yaba n'ibindi bigiye bitandukanye, ati dushobora kubikora twebwe abanyekongo Tshisekedi adahari cyangwa se niyo atabibarizwamo. Twebwe Tshisekedi yaba hari yaba adahari, ibiganiro ibyo ari byo byose bifite aho bihuriye no gukemura ibibazo bya Kongo tugomba kubijyamo, yaba ibyo ku rwego rw'igihugu yaba n'ibindi ibyo ari byo byose tutitaye kuri gahunda za Tshisekedi. Ati kuba Tshisekedi yabibarizwamo cyangwa atabibarizwamo ntibitubuza twebwe abanyekongo gukora ibyo biganiro na Perezida Tshisekedi adahari. Ati dore ko ari nawe uteza ibibazo byose Kongo iri guhura nabyo, yari by'umutekano n'ibindi bigiye bitandukanye, ngo Tshisekedi niwe nyirabayazana wabyo kuba birwanya. Rero murumva ko afite impamvu abirwanya kuko ari we nyirabayazana. Ati kubw'izo mpamvu niyo atahaba twebwe abanyekongo tugomba kuganira ku bibazo byacu Perezida Tshisekedi adahari. Colonel Nanga kandi yerekanye ko Tshisekedi akomeje gukaza ikibazo cyangwa se akomeje gutuma ikibazo gikomera kugeza n'ubwo ibiganiro barimo hari igihe bitatanga umusaruro kubera Perezida Tshisekedi. Ibyo rero Colonel Nanga ashinja Perezida Tshisekedi ni ibiki? Ngo yanze gufungura imfungwa zigera kuri 700 za Alliance Fleuve Congo, akomeje kuzana amananiza. Tshisekedi kandi usibye kwanga gufungura izo mfungwa zigera kuri 700 bifite aho bihuriye n'amahame bari bemeranyijeho tariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi yagombaga kuba yarashizwe mu bikorwa tariki 29 z'ukwezi kwa karindwi, ubwo bumva hagombaga gucamo iminsi 10 agashirwa mu bikorwa. Colonel Nanga na n'ubu ngubu bari kwerekana ko Tshisekedi akomeje kunaniza kwifungurwa ry'imfungwa za Alliance Fleuve Congo zigera kuri 700. Ngo ni Perezida Tshisekedi kandi ukomeje gutegura intambara, aho yohereje abasirikare bagera ku 12,000 vuba ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo. Ngo 12,000 by'aba basirikare ngo nta kindi bije gukora usibye gushoza intambara kuri M23 muri Kivu y'Amajyepfo. Colonel Nanga kandi akerekana ko usibye kohereza abo basirikare, izi ngabo za FARDC nyuma yo koherezwa na Kinshasa zatangiye no kugaba ibitero ku birindiro byatwirwaneho na M23 zikica abaturage barimo n'abanyamulenge ndetse zigahungabanya n'umutekano. We avuga yuko ari ubushotoranyi M23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo 23 bagomba kugira icyo babikoraho. Niko Colonel Nanga yabivuze mu kiganiro n'itangazamakuru hariya mu mujyi wa Goma. Colonel Nanga ati rero Tshisekedi yanze gutanga gahenge, ingabo 12,000 arazohereje. Ati bari kuturashisha amadrone, bari kutugabaho ibitero Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru, bakica abaturage. Bigaragara ko banze gushiraho agahenge cyangwa se banze kubahiriza agahenge, banze no kurekura imfungwa zigera kuri 700. Kubw'izo mpamvu rero natwe turi gutegura icyo tugomba gukora mu rwego rwo gukomeza kwirwanaho no kurinda abaturage. Murumva ko Colonel Nanga yagize gutya rwose yerekana ko na Tshisekedi akomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Ngira ngo wenda ibyo ngibyo nibyo Colonel Nanga asa nkaho yabanje gukomozaho, nibyo tubashije kubagezaho muri iki kiganiro ku byo Colonel Nanga yavuze. Ni byinshi cyane turagenda tubibagezaho buke buke uko ibiganiro bikomeza kugenda bikurikirana. Rwose nituza kubona andi makuru y'ingenzi cyane muri iki kiganiro cya Colonel Nanga turaza kuyabagezaho. Kugira ngo tujye mu yandi makuru rero reka duhite tunyarukira kwitangazo simusiga. Igisirikare cya Kongo cyongeye gusohora kihanangiriza abarwanyi ba M23. Igisirikare cya Kongo kuri inshuro kirashinja iki M23 ndetse ngo nibyo kigomba gukora igihe M23 yabidahagaritse ibyo ishinjwa n'iki gisirikare. Ni mu itangazo ryagiye hanze kuri tariki ya 1 z'ukwezi kwa 9 2025. Iri tangazo rero rikaba ryasohowe n'uwitwa Major Nestor Mavudisa Kamba. Major Nestor Mavudisa Kamba Mayoyo. Major Nestor Mavudisa Kamba Mayoyo, uyu ni umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri zone ya 3
muri zone de defense y'igisirikare cya Kongo ikorera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, intara ya Kivu y'Amajyepfo, ikoreramo intara ya Tanganyika, intara ya Chopo na Ituri. Izi ngabo zose zo muri izi ntara zibarizwa muri zone de defense ya gatatu ikuriwe na Generali Masunzu. Umuvugizi rero w'iyi zone de defense ya gatatu y'igisirikare cya Kongo, uyu Major Neso Mavudisa Kamba Mayoyo, ni tangazo yasohoye, reka nze nkwereke ibyo ari gushinja M23. Aravuga ko M23 muri Rucuru iri gukora icyo bita recrutement forcé, cyangwa se kwinjiza abarwanyi ku ngufu. M23 ikareba urubyiruko ikaruzana cyangwa se ikarufata ikarwinjiza mu barwanyi bayo ku ngufu. Bino bikorwa ngiri kubikorera ahitwa muri Rucuru. Ni igisirikare cya Kongo cyongeye gushinja M23 ubwicanyi ahitwa muri teritwari ya Masisi ndetse no muri teritwari ya Walikale. Hano rero reka tubanze turebe amatariki igisirikare cya Kongo kiri kugenda cyerekana n'uduce ngibi bikorwa M23 yakoreyemo byo gukora recrutement z'igitugu cyangwa se guhatira urubyiruko kuza mu ngabo za M23 ndetse ngo no kwica abaturage. Ni ibirego bisohotse kuri tariki ya mbere z'ukwezi kwa 9. Murumva ko aya makuru nayo ari masa. Igisirikare cya Kongo kiravuga ngo hagati ya tariki 28 na tariki 29 z'ukwezi kwa 8 2025, ubwo abarwanyi ba M23 bari mu irondo cyangwa se mu byo bise irondo ry'imirwano cyangwa se ngo patrouille de combat, bari mu irondo ry'imirwano ahitwa ku musozi wa Kimo. Umusozi wa Kimo, uyu musozi rero ukaba urangamiye site ya Mikumbi. Hano amakuru akavuga ko muri utu duce, muri aya matariki, abarwanyi ba M23 ngo bafashe abaturage bagera ku 10, barabafata ariko ngo baza kuburirwa irengero, kandi ngo bafashwe na M23. Igisirikare cya Kongo gisa nkaho gishaka kwerekana ko aba baturage bashimuswe na M23. Icyo ni icya mbere, kuko ngo bajyanywe ahantu hatazwi kugeza ubu, ngo ntibaramenyekana. Niko igisirikare cya Kongo gikomeza kubivuga. Gikomeza kivuga ko aba barwanyi ba M23 banatwitse inzu y'abaturage ngahitwa inzu z'abaturage ngahitwa Kibatsi. Kuri uwo munsi kandi berekeza kuri site miniere cyangwa se ku birombe by'amabuye y'agaciro biherereye ahitwa, ubwo bari barimo berekeza ku birombe by'amabuye y'agaciro biherereye ahitwa Malimingi. M23 nabwo ngo yafashe abasore benshi, harimo ngo n'abatujuje imyaka cyangwa se abataruzuza imyaka y'ubukuru, irangije ngira bashimuta irabajyana. Bano rero M23 ngo yaba yarabajyanye nk'uku igisirikare cya Kongo gikomeza kugenda kibivuga. Kiravuga ko M23 mu gufata bano basore ngo icya mbere yashakaga kubakoresha niki, kugira ngo babajye imbere, bajye bereka, donc babere M23 umuranga cyangwa se nk'umuntu ugenda uranga amayira. Hari amayira menshi muri biriya bice. FARDC rero avuga ko kuvuga ko ubwo abo barwanyi ba M23 barimo bava, nako bari berekeza kuri site miniere ya Malimingi, M23 yafatiye abasore benshi cyane barimo n'abatujuje imyaka ibajyana herera, ngo kubifashisha kugira ngo aba basore n'uru rubyiruko bagende bereka amayira aho amayira M23 yifuza kugenda icamo. Donc bagende bababera nk'abaranga cyangwa se bagenda babereka inzira, kuko ngabo basore bazi izo nzira cyane kurusha abarwanyi ba M23. Kubifashisha rero mu kugenda babereka inzira zitandukanye zibageza kuri destination bashaka. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ngo kubagira icyo bita bouclier humain, cyangwa se kubashyira imbere kugira ngo mbere yuko abarwanyi ba M23 baraswa wenda bahuye n'umwanzi mu nzira, noneho ngo aba basore cyangwa se aba baturage aribo babanza kuraswa mu byo bita ngo ni bouclier humain. Ibi bikorwa rero ngo bikaba byarabereye muri lokalite ya Bukumbirwa ndetse na Musanga aho muri teritwari ya Walikale. Ikindi kandi hagati y'itariki 29 ngo habaye icyo bita gushyira abantu ku ngufu ku gahato, gushyira abantu urubyiruko cyane cyane mu gahato rugera kuri 50, cyane cyane abasore, ngo harimo nanone abatujuje imyaka muri teritwari ya Rucuru.
nga urubyiruko rugera kuri 50 rwajyanywe ahitwa Nyongera mu myitozo ya gisirikare mu rwego ngo rwo kugira ngo M23 irusheho kwagura igisirikare cyayo. Ibi ni ibirego rero bisa igisirikare cya Kongo kiri gushinja M23 mu byo bise kurekrita ku ngufu cyane cyane muri Rucuru ndetse no kwibasira abaturage muri Masisi n'ahandi hagiye hatandukanye. Murumva ko ari ibirego bisa igisirikare cya Kongo gikomeza kuza gisohora gishinja M23. Ibi igisirikare cya Kongo kikaba kibikoze nyuma yaho Human Rights Watch ishinje M23 kwibasira abaturage bo mu bwoko bw'abahutu muri teritwari ya Rucuru. M23 ikabitera utwatsi ahubwo ikerekana ko Wazalendo FDLR bari hariya muri biriya bice bya Rucuru hafi y'ishyamba rya parike ya Virunga aribo bagaye ibitero bakica abaturage. Kinshasa nawe yarabishigikiye ati nibyo M23 murabikora, ikindi kandi turashaka ko hakorwa iperereza ry'ibanze. Nyuma y'ibi birego rero bya Human Rights Watch n'ibindi byari byabanjirije Human Rights Watch by'umuryango ushamikiye kuri ONU ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu bashinja M23, kuri itariki ya mbere murumva ko Kinshasa ikomeza gushinja M23 ibindi byaha iciye mu buvugizi bw'igisirikare cya Kongo muri zone de defense ya 3. Ni Kinshasa kandi yerekana ko itazigera yihanganira bino bikorwa bya M23 mu bice igenzure. Siraza kubyitwaramo gute? Kinshasa sirabasha kujya kubohoza biriya bice ku gatugu. Amakuru yerekana ko bitapfa kuyorohera. Reka rero dukomeze n'aya makuru yerekana uburyo Kinshasa itangiye kugira impungenge cyane cyane kukuba M23 ikomeje kugenzura uduce turimo Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane ku ngingo irebana no gukomeza gushiraho inzego mu bice M23 igenzura. Ubu ngubu rero ibyo Kinshasa iri kwerekana nk'ikibazo ni iki? Kinshasa iri kwerekana ibyo bimeze nk'ikibazo ni iki kandi igaporopoza ko igomba kubikoraho iki. Hano ni mu bice bigenzurwa na M23 cyangwa se kuba M23 ikomeje kugenzura bino bice ndetse igakomeza kugenda inubaka inzego. Mu nama rero y'abaminisitiri yateranye ku wa 5 muri weekend ishize yahuje Perezida Tshisekedi n'abandi baminisitiri bagiye batandukanye, yagaragaje muri iyi nama Perezida Tshisekedi na Minisitiri w'Ubutabera muri Kongo ndetse na guverinoma yose muri rusange bagaragaje impungenge zikomeye bafite ku kuba M23 ikomeza kugenda yubaka inzego zayo zitandukanye n'iza Kinshasa. Ati kuziye impamvu rero yibanze cyane ku rwego rw'ubutabera. Mbibutsa ko nyuma yo gushiraho ba guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru n'uw'Amajyepfo abona bashizweho na Alliance Fleuve Congo, yashizeho banke bitwa Kadeko. Mwabonye ko ejo bundi yashizeho igipolisi cyayo gitandukanye n'icya Kinshasa kiri gukora muri Goma ndetse na Bukavu. Ni M23 yatangiye kubaka imihanda ihuza Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo ivuye Sake ikagera muri za Masisi ndetse bakateganya yuko izakomeza no muri Walikale. Izi ni inzego M23 ikomeza kugenda yubaka. Abantu bakavuga ati izi nzego M23 iri kubaka aho ntago ari ukurema leta mu yindi mu rwego rwo kuzashiraho leta yigenga. Ubu rero Kinshasa nayo yatangiye kubitera amaso ibona ko ari ibintu bidasanzwe igira iki bivugaho, ariko kuri inshiro iravuga cyane cyane itewe impungenge n'urwego rw'ubutabera Alliance Fleuve Congo M23 igiye gushiraho. Uru rwego rw'ubutabera mbabwire ko Alliance Fleuve Congo igiye gutangira kubushiraho cyangwa se bugiye gutangira gukora. Buzaba bugizwe n'abacamanza n'abashinjacyaha bashizweho na Alliance Fleuve Congo, inkiko na za parike byashizweho na Alliance Fleuve Congo, ku buryo ibona nyine ari ubutabera cyangwa se ari leta mu yindi bugomba kuba butandukanye n'ubwa Kinshasa. Alliance Fleuve Congo igashiraho ubwayo. Mbibutsa ko ejo bundi yasabye n'abaturage bo muri Bukavu kuzana inoti zishaje kugira ngo ibahe izayo nshyashya. Kuri iyi kese rero y'ubutabera M23 igiye gushiraho, Kinshasa irabivuga hiki? Kinshasa iravuga yuko igiye gufata ingamba zihuse kugira ngo yo ubwayo yongere igarure ubutabera mu bice M23 igenzura. Hano rero Kinshasa twavuga ko yisamye yasandaye kuko kuva M23 yafata Goma za Bukavu yahise ihagarika serivisi hafi ya zose yahaga abaturage muri ibyo bice bigenzurwa na M23. Yahagaritse amafaranga ibitwara bivuze ntago banke zo muri Goma cyangwa Bukavu zikorana na banke centrale. Hari serivisi, hari imishahara ya brotswe, hari serivisi nyinshi
leta yahaga abaturage muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, ariko ubu kuko ibi bice bigenzurwa na M23 izi serivisi yarazihagaritse, harimo n'izi serivisi z'ubutabera. None rero Alliance Fleuve Congo itangaje ko igiye kwishiriraho ubutabera bwayo. Kinshasa ati turabona ibi bintu atari byo, gushiraho ubutabera bwanyu mu bice mugenzura harimo Goma na Bukavu, murashaka kurema leta yigenga, ahubwo kubw'izo mpamvu tugiye gufata ingamba zihuse, twebwe tugarure icyo bita justice, ubutabera, za parike n'inkiko n'abacamanza bongere bakore mu bice mugenzura. Hano rero ukabona ko Kinshasa ngishaka gufata iki cyemezo Alliance Fleuve Congo igiye kubyikorera. Niba Kinshasa muhagaritse serivisi zimwe na zimwe mu bice tugenzura, twe tuzashiraho izacu zitandukanye n'izanyu. Kubw'izo mpamvu rero ni muri urwo rwego Alliance Fleuve Congo igiye gushiraho n'ubutabera, ariko Kinshasa iti twebwe turagarura ubutabera muri Goma, muri Bukavu n'ahandi hagiye hatandukanye, ariko ubutabera bugenzurwa na Kinshasa ntago dushaka ko Alliance Fleuve Congo ishiraho ubutabera bwayo muri Goma, Bukavu no mu bindi bice, kubera yuko byaba ari nko kurema leta yigenga. Icyo ni icyambere. Ariho navuze ngo bisanye batsandaye ko bananiwe kubikora mbere, kugarura ubwo butabera n'izindi serivisi, bakaba bavuze ngo bagiye kugarura ubutabera mu bice bigenzurwa na M23 nyuma yo kubona ko Alliance Fleuve Congo igiye kubwishiriraho. Ese Alliance Fleuve Congo iraza kubemerera ahubwo ko yatangiye gutegura kino gikorwa inakigeze kuri? Iraza kubemerera? Reka dutegereze turebe. Ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi muri inama y'abaminisitiri bavuze yuko usibye gusubizaho ubutabera mu bice bigenzurwa na M23 kugira ngo idashiraho ubwayo Alliance Fleuve Congo, ngahubwo bagiye no gushiraho icyo bita état de droit mu bice byose. État de droit mu bice byose bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niba bavuga rero ko bagiye gushiraho état de droit cyangwa se ibice byose bya Kongo amategeko yubahirizwe, ibintu by'akavuyo kutubahiriza amategeko bikorwa n'ingabo, bikorwa na wazalendo, bikorwa n'abayobozi bandi batandukanye ba gisivile, ngo bagiye gushira icyo bita état de droit. Niba bavuga gutya rero bivuze ko iyo état de droit itari hari, kuko baravuga ko baranasubizaho état de droit mu bice byose bigize Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko bagasubizaho inzego z'ubutabera mu bice bigenzurwa na M23, ariko bigaragara ko Alliance Fleuve Congo sinzi niba iri buze kuza kubibemerera kuko yatangiye gushiraho systeme yayo. Hano rero amakuru akerekana ko Kinshasa ikomeje kugira impungenge zikomeye cyane zituruka ku kuba iri kuvuga ngo niba twarahagaritse zimwe muri serivisi twahaga abaturage, none Alliance Fleuve Congo ikabitangiye gushiraho izayo. Igipolisi yashizeho icyayo, ishizeho banki ya Kade, itangiye no gushiraho systeme z'ubutabera zayo. Hano ntago tuzashiduka birabitse bya Nord Kivu na Sud Kivu byarahindutse leta yigenga. Reka turebe uko twasubizaho ubutabera, tunasubizeho état de droit muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko Kinshasa bivuga mu gihe Alliance Fleuve Congo imaze iminsi yerekana ko nta état de droit iba muri Kongo, ubuyobozi butagera ku baturage, ibintu byose biri mu kajagari, amategeko atubahirizwa, bityo ko hagomba kujyaho ubuyobozi cyangwa se ubuyobozi bugomba kujya kuri leta yose ya Kongo bugakorera abaturage babaha serivisi bakeneye kandi bakwiye cyangwa se bagomba guhabwa, ndetse n'amategeko akubahirizwa. Kinshasa ati rero turasubizaho état de droit, ariko dusubizeho ubutabera mu bice bigenzurwa na M23 mu rwego rwo kurwanya ubu butabera bugiye gushirwaho na Alliance Fleuve Congo. Ni Kinshasa kandi ihamagarira amahanga n'abandi abari bo bose kutaha agaciro icyemezo cyangwa umwanzuro wari we wose wazafatwa n'izi nkiko zigiye gushirwaho na Alliance Fleuve Congo mu 23. Icyo koza amakuru ari kuvuga ngo uko Kinshasa yakunze kuburanisha barimo ba Colonel Inanga abitwa ba Kabila, igakatira Colonel Inanga igihano cy'urupfu, igakatira Makenga igihano cy'urupfu na ba Bertrand Bisimwa n'abandi bagiye batandukanye barimo na ba Willy Ngoma kugurisha imitungo ya ba Colonel Inanga. Kinshasa bakatiye izi manza mu nkiko zayo. Amakuru akavuga ko izi nkiko Alliance Fleuve Congo igiye gushiraho nayo hari igihe yazatangira kuburanisha abantu bo mu butegetsi bwa Kinshasa, nubwo wenda bitahabwa agaciro, ariko nayo ikabikora mu rwego rwo kwisura Kinshasa. Kinshasa ati rero turasaba n'ibihugu by'amahanga kutazaha agaciro iyo myanzuro izafatwa n'izo nkiko zigiye gushirwaho na Alliance Fleuve Congo, cyangwa se ubwo butabera bugiye gushirwaho na Alliance Fleuve Congo mu bice bagenzura, ariko turateganya no kugarura ubwacu. Alliance Fleuve Congo izabibemerera. Reka aya makuru tuyasoreze hano, nkomeza kukwizeza yuko turakomeza kubagezaho amakuru atariho ivumbi kandi tuyabayera igihe amakuru agezweho y'ingenzi mukeneye kumva ku kibazo cya Kongo n'andi avuga mu karere k'ibiyaga bigari. Birumvikana nyamuneka nta kindi nagusaba mwaka kanya uretse kukubwira ngo kora subscribe,
nimba usanzwe udukurikira utari wayikora, ariko kandi nimba nawe ari ubwa mbere udukurikiye, nicyo gihe kugira ngo ukore subscribe kugira ngo amakuru mu by'ukuri tuzajya tukugezaho ajya ahita kugeraho direct ako kanya.